kumba shitulup ka parthei ka Rakhe ya ka sngi ka bakarpang jong ki badon ki jingduna ha ki department ka balatip kum ka International Day of Person with Disabilities ka Ophis jong ka District Social Welfare Officer Riboy District ha ka jingya trelang bat ka Nongpo Area Women Welfare Association menta ka sngi ka laitrik unno pra ka Rakhe karpang bat ki badon ki jingduna ha ki department ka balapan long ha ying dorbar hall ha Nongpo ha ketika jing Rakhe karpang ya ketika sngi lawan bane simbenta dau ba meral bonds im u MLA ka Nongpo kumu kongsan ha ka jing ya don rangkat u Abhilash Baranwal IAS officer u bade deputy commissioner jong ka Riboy district ka kong NF Sun DSWO Nongpo u ba S Perbot manager district resource center of disabilities affair Riboy district bat kiwe ki rirong ba ki kmi ki kpal lembat ki khun jong ki bedon ki jingduna ha ki department ha ketika sngi la penlong ru ki jing la kai ba pher belai simbenta dagi khna badon ki jingduna ha ki department bat kumjuro la penlongi ka jing ai jing sumar e lane ka medical check up ya baro ki khna ha bakren ha ka te ka sngi na ka liang uba meral bonds im u MLA ka Nongpo kumu kongsan ula ai ka jing yero ya ka office jong ka district social welfare officer ka bala penlong bat kan mau burom ya ka te ka sngi kham tam ban kan mau karpang ya ki badon ki jingduna ha ki department namar kiru ki don ka banta bat ka hok ban imlem kumbalong ki we ha ka imlang sa lang ha kan ne ka sngi na kaliang ka office jongka district social welfare officer kala samru iya ki kusnam shekin nong job ha ki jaya ko ba pher ha ka ni kasngi jongi baro badan hagi kentang kecil dong ke distrik ila isin menta na gawe ke por sa gawe pa man sinem mile ha gawe blok this time kala de ke por mile ha ka umling blok tinila hot kumbasi dan ispasan ko mo ki beneficiaries jongi PWB bagi ini kasi on ka bangin siya Rakhe kumbani tip menta mo ketika team kedai fostering disabilities inclusive societies for advancing social progress. Idon kan kapangbuhan bangila penwalam ya kita ki disability bangin ihapan include lang ya ki lang ta no ga imong salam kan
ya cakmat ne kamlong kaba complete kaba pura la da ngipit thop lang yapi ha kino ki bentan dikene sni kalong bangin rakhe bangin kenma yapi baro ya jing trish tom jopi di contribution ki jopi bangin babide banyo kita ki benta balong inclusive society kenang ka imlang pasalang kalong kaba ya cakmat da ga dia ya dekat dia snok bilang ke jopi baro di kadang long kabapura ladangim ai benta lang yapi habaro ilian la long ha school ha education la long ha healthcare facilities la long ha employment opportunities ha ki babon ki benta ha ke imlang kasalang ladani ai la yapi ha ai ke por yapi ha ai ka chance yapi rukumjo bapin ni la kita kisap ki kau di bapidon ha kan no ka benta kadang issue ni contain disability, kadang ni on disability, kadang ni dia into two parts. Kalau ability, kadang jingla kejongpi, bapidon. Kumpul on imadam belah antar berubah. Ni don lagi jong bentar, mo? Ni don lagi jong jingduna. Bapidon lagi jong. Mangi man gue bre, ni don lagi selamat tegi. Ni wan ni don lagi jong jingmut abang ni wan ni ka selamat tegi. Apa lawan bu yang ni ni selamat tegi. Nidon lagi jong ibentang bagi contribute cara imlang kasalang. Jika jendong jong pi mentang sendiri ke peni ba ye donlang kum shiye sistem hari ni ke por bagi kenmau ye pi barok ni lek burung ye pi barok ye jing fresh jong pi ye jing ye sha jong pi ba nang ni syak maru ye le ban wen ni ta jing e jong pi kiba pentut ye pi ha no ke por kiba penban pi de long kiba tur sya sprang banang ya chakmat Isno sarang ru mentang sini bangcu am rupiah dia bang. Idon iwi iba ni mo iba pelber. Ini yang ba anda subhan. Surat ni ho. Iti dalam iwi na irang ba sno. Mo kani ade kawai kata ke inclusion ha ke society. Kaba nila peni ba ila yo kata kala ba iru inong kumita inong pet inong ri inong smart inong penyak ya ke sno kata. So our friend, person with disability, Babilbert, he is also the headman of his village. So that is one step ahead, like inclusion of everybody into the society. So we are very. It was nice to hear that our people are also getting recognition. So kami kalau bangi so tenat mo, ba nilai ba kibri jungi rupila tur syakmat Hila kim sya ban ong ban sya kumbil hat tak jinge ban ada ni don kamon hiru tak jinge rap jangi wei pai wei ni don ka ni ha ban ka jinge rilang ong tang na ka sorkar na kanu ndai do na yen asem na ki me pa di bahayen asem ni ban pensiun yaki bakin nang ya chakrang ha no ki benta nama pidon na jong ki jingla nama babon ni na ki bri jangi la don na ki jong ki kan Idan di belasan bisnes, di barisnya, di barisnya, di bertanja, di badan mekanik, di badan mekanik. Kila kiu syafran kipat jongi rukum jo. Dia kani kam desu kapor bagi bagi pet band yang isi iu yaki badan jingduna. Mereka kapor bagi nyayai bagi kat bagi. Bagi betul yaki, bagi nyayai syakat thong ka bagi kuat. Dan only kata kani kim ka pamantang sini kelong ka inclusion for social progressive. Bangin include bangin ai la iki bangin ai kata ka opportunity iki kala iki habino kino ki benta la kalong ha cingkuli la kalong ha ta jinyo kam yo jam habaro ki benta di ya ingkar ha ka imlang kasalang nang ba ne kan long sisa kata ka imlang kasalang ka ba ya cakmat ka ba atur ka ba sai so habaro ki yang disability disabled and habis ni berkini nama kini ko hok ka jampi balapu haga balapu katuk ganai haga PWD Act maka pun dia tu pi pemerintah haga ni district yang jampi tidak ko ba ada jar news pa frontline ki persons with disability batang hangi humling hangi humling block tidak ko ba nice pa drive line ki badan haga ni jinguna kini baro kini beri para yo ya kani ka UDID Naman kini bro kilong kibriu kiba pasai start bagi wan syakmat bang kemburi bagi dan kenu bagi guna requirement ban limba kecing yarap kejong pi bagi jitri stom jong CBRW ban kumjuru kibri pa kiba kilawan syakmat ban le ya kini assessment bagi dia ya kini UDID
Habis ni buat ketika disability ke jongi yang UDID dengan kuat banyak tu ebi naga district ke jongi ke district ke meningkok hang yang state jongi hang bang nilai hang man ying hang ki badan ki beriu bagi badan ki disability ki badan ki babna ban ke so lani ki ngam kita bedridden patient yang ini bedridden patient ki badan kamtam ki locomotor problem nirawan hagi ying jongi nira assess je ki ban nira pen yo eki yarap eki but yo yakini disability and eki UDID ki jonki people with disabilities in Shillong, and we intend to take full advantage of them. After this program, we'll work out how we can collaborate further with them so that more and more number of PWDs from Rivoi can take advantage of the National Career Service Center. Now, regarding the program, sir, PWDs is something that, as our Honorable PM Sir has said, is not a disability. He calls it Divyangjan. Basically, it's that we need not treat them as different. Rather, is the society's inability to make it more inclusive that has led to the disability that they are experiencing. So the entire efforts from the government side, from district administration side, and through the efforts of the local representatives is to make all the cases more and more inclusive so that anyone does not feel limited by lack of certain abilities. Simultaneously, sir, the Government of India and Government of Meghalaya has started several programs to help them. Through the intervention of our DSWO, we are trying to make sure that each and everyone who is a person with disability and is entitled for whatever benefits, whether it is pension, whether it is CM care, whether it is scholarship for the PWD students, we will have, and simultaneously unemployment allowance for the PWD youth. We are trying to make sure that each and everyone gets their due benefit. Kong Sun has ensured that everyone has been enrolled. It's just that some of these benefits are taking time to come up. But we can be very sure that none of the PWD will be left out in this. Simultaneously, we'll try and make sure that in whatever government procurement that we are doing, we'll also try and see how we can take more and more products from those who are PWDs and still engaged in productive activities. Simultaneously, my request to Comson is to ensure that those whose UDIDs are on the verge of expiring, and you make sure that from your office you take the initiative, conduct the assessment camps, and simultaneously make sure that those UDIDs are renewed in time. And simultaneously, recently, sir, we had a collaboration with Alimco, wherein we made sure that all the UDIDs, whatever aids and appliances they are eligible for, that they should get their required benefits. Apart from this, my simple message to everyone is that please consider this government and this administration, your local representative as your own. Any help that you need, any assistance that you might require from us, please feel free to reach us. You can reach us directly, you can reach us through your CBRWs, your MRWs, your DSW office, and we'll make sure that whatever is possible from our end, we'll make sure that that benefit or that assistance is reached to you. That's all from my end, sir. I'll have to leave slightly early, sir, as I've informed you. State subject, the government of India is leaving no stone unturned to bring these people into mainstreams. Now, in this form, now the National Disability Act 1995 was passed. But what are the initiatives and schemes that were there in nature? But after India signing the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability in 2007, there was a drastic change. There was a dramatic shift from social welfare, that charity, to a human right that is justiciable. And now this gives into the birth of RPWD Act 2016. After passing this act, there was drastic change in the lives of the people of disability. Now it will be injustice. I will not say the contributions for the persons with disability made to the society. Here I would like to the success stories of some of the persons with disability. If people know, Abhishek Bachchan,
a famous actor, who was suffering from dyslexia, a form of learning disability, but it could not stop him to become a successful actor, and his role in movie Ajua is noteworthy. Like the Ira Singhal, who was suffering from scoliosis, but it could not stop her to clear the UPSC in 2014. Then Orunita Sinha, who was mountaineer, but her life drastically changed when she met an accident and lost her both legs. But it could not stop her to scale Mount Everest. Now, apart from there, number of success stories like Sudha Chandra, a famous dancer, Ravindra Jain, a music composer, lyricist, Stephen Hawking, Hugh Stevenson. So many examples that have become a motivational factor to the person's disability to go ahead in their lives. Gidi ban riang dia ke ini apa upli ulah upli nanti sendiri kita ni kum kibriu ila shibut kita kami identiti ila shibut kita kami identiti nanti sendiri kita ni kum no bangin imba atau perteh kum no bangin lah kamai kita kum no bangin lah sen ni lagi kita pergi ke sen kum no bangin ya itu tahu nasional tahu Aki balang, aki sen kete, ki sen samla, ki dor bersnong ki bunyi kita. But kani kita mobile, kani kita ni kita ni ki beriru, kadai kaba uble ulah uble. Tapi yang kita ni kita di belong Kristen, lesen kita di belong Kristen, belong gentle, kita di belong Hindu, kita belong Muslim. Lalu kita ni kita asal ada berarti. Kita lah kan kompak. Hagi tinggi jadi Kristen, kalau mereka yang ini diberi, ublei udah tahu kapan, udah buruk kapan. Udah lupa jerong, udah lupa lengkap, udah lupa snack, udah lupa rekod, udah lupa hamster, udah lupa dunang hamster, udah lupa yong kesini dah, udah lupa li kesini dah, udah lupa saw kesini dah, udah lupa biang kita konmet, udah lupa biang kita konmet. Kita di bawah beri berduna di bawah kemat. Kita di bawah kita snow di sekolah. Kita di berduna di teng di mana di upakhan dan teng kasih dengan tak. Kita beri yang kita asisten, kita beri minggu ini kita kau pun kita. Ada jenis jong di Kristen ini kau beli dok beri. Jadi yang demi diberi kepada ni nomlah ban mudur lupa lah dia begin bagi dia berlong kita ku bagi mana kaya kau beli udah tahu kapan lalu barang kaya ni lalu demi kebun dan kaya insan ni apa tiang yang kita kejadian bagi tiap dia memberi ulu kelong kita lalu baik di sini kita kejadian meningkat dan dia masalah. Nah, bertanya di Facebook di bawah long Kristen, kita lah kita berkomperkan, lah kita berkomit yang bermurah kita. Siapa kaba Iwan Haslah bertanya, tidak kiberpian, tidak kiberpian itu nak. Tamu-tamu kewe ngas ngoban ban ayo siam ya ki peran song di kiberan ada Singapore. Wat nom snowren, wat nom snow yeledeva. Bangsa sangat bahar lagi syukur deh, ibe kilo. Nang bahar nanti kerwat, kurang cat ada ibe kilo. Wat perkat, bumbu yang liu jompi, balik mat di kanong pok pada si. Bat komju ibu, perlu percaya yang baik bagi jelah baru boleh. Kesorka tidak terangkat. Dari segi program nak perlu kerpang ni ban kemau ban burung yang hilang. Kesorkan beren, kesorkan jelah, ini ngerap hotel. Ini di nongelam naga yang jongka, ke service center, di bawah pelayan pensyai ini, ke Facebook kelawai, sudah syukur di berkili nanti, dihapan perlu kepor berarti di batai lagi, scholarship itu di mentoi di yo nanti gue skim di berada tu lah, aja ngerap, nanti jadi sektor syukur di bawah kat balak. Naga Social Welfare Department ki supervisor gitu ni, Anganwadi worker gitu ni, Badan Nasional
kita perlu kapor ban berdiri ya kini peran fungsional. Isi dan don kita tadi ban kiptip naturai menjadikan platform kapa pihak pelat kapa batai di sibet akan kompetisi kapa baik top hari del untuk kita pergi hari ini menlen hari ini menkeren kemudian top application untuk kita begini gini ngerap kita kepang kita kan sorka kalau bu menit dalam semua penting agak kuota juga baru nak mesen dan pas apply nanti itu kita lo dari berpersen ini berpersen yang kita kita walau qualify itu pun nanti kita bio kelak kulit dia jenama start ini bersyat ini baru bodoh keren job ini belajar ini training skill training kelak di berhanjan kelak di berhanbola kelak di subjan kelak di week kamera di saya trade di jurur di dunia kata ini bukan itu dia. Bagi kita kerjaan ini atau kompetensi, bagi support ini atau support, terus instrumen yang disebut activities program yang kita pendek mana mesti apa saya lagi price kita agar isi. Bagi semua tentu ya social welfare department di konsul tim development ini asisten di era kita kuat apa bagi bagi ini kita fungsional jadi ini feel free to come I'm always there untuk berkat di bagian free dan bagian dong CDPO dan bagian dong di penat di dalam bagian ini di bagian hantam na kereta di fungsional ini kita di rumah di sana even na kalian dong skill to ini dan to ini nak menyerapkan kalian long through a proper channel atau kompeten jadi nyerap itu nyelat alon di sorkar brand sorkar jelas ILV kata di rupit suwi MLA gila enam taman kalian juga kan ketik kemesin juga apa nanti menyerap ILV sementara ini tempat dia kerana kamlang menong ya keinginan nyerap ILV tambangan ILV bala dari kini kita di bagian lah menyerap ban kerjaan nak berita di skill training ini biar dari rekam ini tak balak kamu keluar ngambil menong memilah yang berbarang dalam ayo beri tengah kemudian dari nomor 5 yang berkat berarti ada banyak asis yang nyerap itu senang diberi info area di dekat di bawah lombong nomor 5 di bawah yang entitled menyerap belum eligible menyerap kalau yang berkat berarti tentang support yang selected beneficiary di bawah jadi start di banjir kalau banjir berarti beneficiary agak ini orang yang di kota di bawah panjang jadi lama saya yang lain yang urung di bawah plan yang kita di untuk segi rekam di negara kalau di negara ulang entah apa benda di bawah presiden berat tujuh kecil garden di bawah sampai di saya support di kata belum menyerap tertentu di menyerap ini di rekam di biar kita sini di lain direct ini walong beliau yang baik sui Kristen di badan pokok yang kamera mungkin susu snow pada gaji Rakhe kalau terbang bapak hukum gini before kita ketahui masa air teruang kalian itu ngaruh nomor baru nomor tiga kehilangan air di hari hukum gini before dengan snow kata dari one of the best way mengenai apa dan terkait tidak ada nilai pendek terkini nilai pendek serta pemilik dan akan support mengenai apa identify beneficiary selected beneficiaries nanti diminta juga. Ini aku boleh saja di bawah kehidupan ini ambil tanpa kain musim orang lebih kain musim yang ngiru ya kan musim itu jadi jadi ya kun itu nama kita ki ngalami kendu ya ki peran fungsional di badan di tulang dan konek ki kita menjadi semua belau semua syadino berkau tak ada semua terseluruh ini dengan berkat kita kita lengkap tersoka dengan lengkap kumki nong masuk kita lengkap berfi berkesan dan hutan jadi